karaktere smo birali kao, hajde, koga ćemo ovdje, hajde ti u bodi nekog kao Beograđana, kao, zato je bilo, uvijek smo se zezali kako, zašto ja govorim takvim glasom, uvijek ovi komentatori beogradski su uvijek govorili sa okvim glasom. Misliš sportski ovo, to Milojko Pantić to? Svi, ne samo, ja ne znam sad napet... 46.000 gledalaca na našem najvećem stadionu. Tad je bilo kao slušaš one, tad je kao utakmice su bile nedelje, onda slušaš, javljaju se iz Slovenije, objektivni glas, za Bežigradom je 5.000 ljudi, atmosfera takva u Zagrebu, isto kolega Mitić ovdje, toliko. Sarajevo, evo ovdje, Boga ima 5.000, kad se uključi onaj mikrofon iz Beograda odmah, na Marakani kao u paklu! Ono, samo 5 ljudi stoji se, oni zasni, ali taj on... Nije na Marakani uvijek u paklu. Uvijek... Zezali smo se da postoji ona pedala kao za gitar efekt, kao Serbian Distortion. Da oni imaju ispod stola, on u stvari govori normalnim glasom, ali samo kad ide u program uključen, kaže, evo ovdje prolazi po desnoj strani, da li je to šansa? Da li je šansa? Nije, onda ga, i samo ga nagazi. Znaš da je moguće to, realno? Moguće. To ono, kao... Boss Serbian Distortion. Serbian Distortion, da. Da, pa to, volite vi to kao malo ga nagaziti? Volimo mi da nagazimo. To malo zadrigne, da malo to ima nekog smisla. Malo ugremo atmosferu.